Ya, oke, selamat pagi pemirsa Sanada TV. Kita berjumpa kembali di acara pemakaman almarhum Pinsang Parinding atau Nenek Marno di Komponan Bamba Turunan. Oke, kita langsung saja. Ya, bagusnya. Tahi na bisa ngaku malabi matua ada la tarundunan dia nama Tombi pakola tasitangai lagi ada inde kita pataruman dapti jadi namelo la sotingan bay melo ke maderek ke kisto tati puta ada to alam tasuli do bay tamu guri kita teh nakala dolan doh. Dana tero tula bumbun na tula gabalaka lamate tiallo buat kata lam panumi kami sa ite pale pereke ya tu tero lamate patiallo kita keluarga ta apa tulu ite pale pe tu na mengguri ke dapat ya Papa Namarno karito tiro kami kita manaran-naran dan dia tu main bisa dolo tapas itu ite parepe tak dalam palung kabelang ite parepe kelamare ki lakoto balakan tiro kami kita tu main dolo bisa tu manaran na Paulian, pusher dulu kan. Iya, kita deh teman kami bapi ki palami main dak dua dolo tapas itu ite parepe tiba nga belo teno panono pisini de dolo lagi atur mo tomate kendo ke tomate dolo nande mate alang kita pombong ada bay iya teh di sana kima Tombi yan na pertama banyak sa Indonesia tu Tombi Panji Duka atau bendera duka baya membasa kato malaki si turu Tombi lah koto
pantunuan biasa batulah kotok balakan doke inde mo angkara kita bombongan domay tatur yo ya tolak pikiran nalu to alang adola mi tani menggurir gitu bang doke bombongan tombi belotedong tibang bernamane tedong parepe kiparang podu kala komintu to parenge umbanda tuala kala tanai maamisa yo alang to parenge sabala ya tamang kami gurir gitu lah ya apa-apa nanti kita ada satu ada dia tuh ya teman dulu baju berkesek dia loh namanya lokato bombongan pakai bite ya informasi rekan-rekan pemandu wisata tolong diarahkan dengan baik tamu-tamu kita bombongan pada mana Tommy banyak atau bombongan ya foto teno lana situ santai parepe masih naik tiro bang minda tu bisa to mana mana oh yo bombongan pandai fitera pasilambi doke yo kami bombongan tomba doke dah yo dari kami kalian bang punalawang itu bombongan dulu kamu doke mane bombongan mane bombi mane tibang mangkat tibang baru ko matama bago sa malami bago te tangnya pakai isangan nah maatom paling kali kabel mati paling kali kabel kami mati paling kali kabel kami mati ada nama Tommy kurang lebih susi potato dan kalundunan yo dadu kami baru batira baru tu baru kan musim apa nasi kape masih kayak ni yo kita kata pasal apa orang ini orang Lendu satang kemasiang nama siang atau makale na pulla dirrotol di dalam desa orang patiran sangka di desa pedalan lontokan dan panelia inang ada namo iya bisa rasi tingayuk nasan tak belong manna noga pala naratui bombang tiak pada batalan dian bilo noga pala lulungan lumu noga pala sambuan fisik noga pala lumi lau rokko tiak latikkan dai dengan rara ko ada toraya kek suke bulawan ko kalelean lepongan bulan napelele itu membela naisan ni toto yang tondo
Mengguliri komite talu. Lan lalu miring kanan. Nah duluan tutunya kendo keto si kangkang kabumbongan rara iya borong puna tondo kebara salli nah panggul si turu bombongan dalam sholat totan dilorate oh minna sonti di langit mongok nanti bio padang nah pelele tomang bela harang toto yang tondo apa tomale disau apa tomen bule wani tipa ya minna tipa ilan banderana iya tombi bombo bandera toma aku ayo si turuk belona terong sholat di Bangkarabau matang tanah kusuk di popar sabekan tabang ada natal lulembangna bisa rana sambak batu lalikan si turun terung dipilih langsa di tono gua matasak maka diulu teken pura di turodoke kumua lagi popak dono mawak lagi popak pulang bumas surah ke dalam di atunna di sangat bomo makon sampai pagi dono bangun orang lain otak lah menggunakan itu kata parepe ya to bumbun na do mo ita siya mo mi peguri ya te parepe tuna na menggunakan paling kapela bang bisa mo si petalo ki menggunakan kanan ya berdoa yo kotare tomatoki topa ini ada teh lain dari teh yang paling topa ini anak dokter narap foto keluarga saya dia pemilu atau tidak apa panganan iya nade mo to patulan itu to mabaraka manodorong komi to mabaraka mi sema papanga yang merasa perokilan atau batang topa ini anak botona karingan ni kami kali ini mak dok punya tadi satu bisa tarangan ni pemisah tiapa ya tapi teman-teman kita paling yo damai banu surat damai banu kasalle diomong kita keluarga sada dia komedi nya apa pangan di papangan di teto paling eta langan lata pak aku tanai tapak apa ele keden mita kamaling keden kata tumangai ya atur milo tu toma apa pangan atur ni tu toma apa pangan langsung kita keluar kasarnya dia pemilih di papangan itu topan yang eta itu lo ini apa papanganan yo maju-maju sok sini itu tomat dolan supaya milo nampak lan apa syutingan bisa lagi panas di roti timur. Pwede tayo na sarapan nila, nanangloy mo. Apa itu?
Ganasya marakatupin wakilan to paling yung tema loko. Yo, kanna mo. Pangamira. Ya, mana itu? Sama papangan. Kusangan di mau pamarang kata apa? Tuh mamar kadola ni dong tahan di satu. Iya. Tuh mamar apa? Pangan. Iya. Kita lihat mati itu ada matom di tarundunan. Tontonkan buka para mabusan kiana dan tu kritikan kota pakilalamin long kan. Yo, sampai may papadumbangan. Ya. Siap buang nenek natarong ko di umay. Iya, baginda yang beri palume suling doon. Buka kami tiro-tiro gitu kok. Doon wapi lang po merkaki na. Di ako talo ko gila, may namara dito. Dokter mo pa rin lagi papangampang mo. Thank you. Ya, utusan kapuran pangan. Mapataimu to mabadong dan dua bating. Nasa dia mau tuh para buku. Jadi ada malah kapuasi taruna tengkana ada. Di Sorong malako to parenge dalam tondo to na papusuan itu tedo na ditina babakolong na naman tama lumbuman. Tedo naman tedo lo. Ya siapa to tulak balakan. Naman ibukun. Guys, kita naik dulu di Ya. Naman dari pemapalon dua mati dua cara binasik. Nasa to mati gol. Sungguh sangat Timurati.
lagi ala bola widi do ben ruang kami. Bisa karating ya to tantan na sirang apiah dimintik. Lagi ala susubati ni Mario Sangkalaman. Maapuni bisa pa mana Inang tempon todolona. babangan katemponan. Selamat tong abadong bos ini kayak lambi na bos yang. Oh, bak, kung galit laban na Yo, sangat nanti sionde enare senene masindung waktu bapak analisa siapa Ipan segera menepati terus Iya, tadi na kung kita solang nasang alabi na lapat ang mga Arapo. Kumakong kasi pulong-pulong mo hindi nang kaapanganang bilang na ko matamram mo di rago ko.
la menggerak parkote tarang pagadi pakalua lubak badi pamasangka bunga kadangki laki gua salama sita memali paiman sirompa kaboro. Salam sejahtera kepada kita sekalian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila nak pasakyan na po kumatua lang kabatang nanigali datang tungon darang lagi masula nasang ulolong kilindo mayroong pamilya kisiguro kalimangan paragyan dari kita dapat nakula parawan nanti daw mingguan na sulo padang lagi kota dek jong sulengkar anak angkat aro kepulauan nalo lindo na bulan nalo sukan daure na barre na Allah. Demi taruh kepulauan na tongkonan layo ko lalusukan daure na isuan pa akalang doon nenek di kasiri mata mabuna di kabang na don turunan na lantai lili na padang di sangalak sinandong meriang malabi na tauran jarak bulawan na ada di tangan talang lantai pelipuan lembang atau sampai talipusan sangka kirang dugo buluah lantai lili na anang boto na tarik iti kurandan na gulian masak budok imak rio angkat nenek ditumpu matayaran na dikala apa katampak kapilalan na kibendan ni ada nalipungan bulan kita nang isangka na tanah matarik kalau turang tuparinge pak gantianan malabik na baga pagimesinan jong sulengkar na turang jarak bulan na alog malalang ito sampai talipusan sangka alusan di batara di gente alog masirapin dan sangka mabusi palentang nenek dikasih dikatu dan dikuli na padang doon dikatang kaambulan mga doon dikalibo na lipusan nakasali turang ibu pendeta bapak pendeta di Salamintu sama kalambak na bapak pastor bapak imam bapak ustad di Salamintu sama kalambak na sulabar barana bagi mesiman diong sulen karara na tumangka di bilang sa dito no bumatasa kasi busarong paleleya si bedokan na tondo kasi dinti po sa tarapang nalimbang na marampi di tondo sa lipapang tadayanan turang tuma karenta pak gantian ng malabi na lante lili na talo kecamatan Inde Sangalak si sola sangayo kalambaan na sola baru barana na makalima na lahat kita minto mas sola na sa matulimbong lante tarampang di pagkaluwa tasigulang tiluba bari pamasangka lanti ang wadademo kung mga tang laki lambi laki borong-borongan nita laki gete laki tandung-tandungan ni si turu pasanan dulu batang adigalita si misa-misa ta kapag malaki kuwa tanga lagi pasila rinding tanga lagi palikok na manang banua makalima na kita rarabo kudawabangan na pandari bolong ang talang pasak na batang adigalita la tumeter ang kode karampa ka di pakalua maaperangi na dibasa to sa ngararatan din niya protokol kagantian ng bulawan ta. Iya betul sang siturusa sang tiang karana siya mama na resa tembamba sang siturusa sang tiang karana siya mama na resa tembamba sang siturusan na siya nene hikari tu manete sang siturusan na nene Axel lamay kalembang sa siturusan na Nenek Pinsa tembamba sang siturusan na Papak Pantan yung may Pantan Mangkale sang siturusan na Papak Selin Kalembang sang siturusan na Papak Pantan yung may Pantan Mangkale sang siturusan na Papak Nadeski Batu keluarga Nek Semu Rante sang siturusan na Papak Indri Pasang sang siturusan na Papak Sandi Kalembang sang siturusan na Mama Semu Batu Nenek Nike tembamba sang siturusan na Nenek Kali Rantelemo sang siturusan na keluarga Papa Ike Tongkonan Buntu Pangi sang siturusan na keluarga Mama Emma Awak di Romanda sang siturusan na keluarga Papa Lia Batu Papan sang siturusan na keluarga almarhum Papa Ima Antolong sang siturusan na Nek Aki Pasang sang siturusan na keluarga almarhum Papa Ima Antolong sang siturusan na keluarga
Nek Limbong Batu Papana Lainona Tok Ria Limbo Rantelemo sanksi terusanna Nenek Aldo Suaya sanksi terusanna Mama Niko Palu sanksi terusanna Marinus Hardi Sampeliling Batu BPJS Kesehatan Diomai Mamuju sanksi terusanna keluarga almarhum Antonius Linting Batu Papan Gantaran sanksi terusanna Bapak Tiswa Diomai Palopo ia mata kusalurara salbu ketatakairikan tatakanan tumangka kim kabel santung sagarara kadamai tetongkonang kada ubu kika baik riti bulan pagantianan makarenta damai te pandung paulelianan ki kota yang tak sakkai di babangan tadi katongkonang madin tapa teng kapelai mai Tapi ako kita solanasang tiga rontok siapa itu lah kepala akalan nangka di Tinggoro palan kasih anggaran kasih siparan toleransi pira-pira terara buku umpuaduk kalau kasalangan dari iya tuh misa dio latarere dari teman-teman dia main kasalangan dan raka tu malah kuatu agak nah ni mandapi lah The horns of the buffaloes is almost sacrificed. Buffaloes, Yeah. they go there afterwards. Yeah, after ceremony. Yeah. In the past, there was a ceremony here. Ketinggian tongkonang kayu. Sana satu bos nalat kerja. Oke, Bapak Kamal.
Gumalunto kelawoi tialem kumanapa. Inang senga duka kenang bukun na buangin inang lain kenang tarong kuna asik. Si tundan kelalawoi si ruyang KDBOI. Mangge rika kupokada kelaku tule-tuleran. Tanda tiro rakatau tamata parakamatanta susi tanete lumembang pangalama palumingka muntuma paluniomai susi sarita tulamban tentoma tunorong inang senga toda senga nang lain toda ke lain kenang taruk dosiosok mimik tosi turang tadi mintu oni napo oni kamara napo kamara metundang mani lakoma pada lembang meru yang kaborok lako bentu tuana kodi hara untundang mani rarama kamban lantetan malabondong uru yang kaborok bukutang si peaderan lante mahli kuriban diomba pantarisan makarain na taruk turiang na puang torok pula lesukan dauri na puang tumbadak di powari di posina tungkunan layuk di pemanang ngararak na tondok kabarian pula diumba pada hari tumali baka panatiumba pantarisan makarain na targo pulawan na barre na allo lalesukan dauri na pantaranak na padang ripantan pangluluan na kaisungan di maya-maya diumba base kakan na kanlulimbang na tondo koli makakali baka na diumba lamay te tanga na tondok pada nolo kalamay te lilinaan ng goto na sa mapaliligan na mulian masa budo ke Mario penandai bambana bata-bata kela dilututom bang ibusian dirangkang ilan tompo na layu kela diosa balatanay turunan di parimata ilan kaisungan pa kalandoan lan lilibas setangan kulambi pada ngadilewo to diyong bambatam bola ulu kayang na pada ngadimak gale tondon karobok na basekakanna tiumba padang rilemo sia yoga lamba si barong barana turi yang na padang karua buana digente ampang abano tiumba padang di awa tiromanda tiumba pantarisan makaraeng na pangaloloan na padang ma patang lontok kapa buana karua buana nan penanian nalo aluk ma di kana po aluk pakapana tiumba lama itu daenan tuo balo lipu tumbo kulau pangloloan na puang parar kapaten dengan tumuane tu digente pangalataman naloi dina kurraman apa to kula mangka dipelen dua patang kali na digente pangalataman tang tondon to batang na digente kurraman apa sang ngadin nalolorang ka na ta bitarunona tontong di kalete matallo matampu ulun na saluen kok nawai ke kakei matallo matampu lalili na basetang ngana sialla kena rara si sumpat kena bulan pali surara na padang di Sulawesi bom bulan na dayanan di Celebes to diwo padang maririn na kallo todok na kabose mabangkeng tiumba padang rupalu baka panamel lindo sandalindo na ombok batu rupanna padang na randugo bala batu datu muani alwangina Bengka padang tungka sangan na tori dekne sakuran malutena tiumba padang merima muju dolo kebamba karampola pagana merlinda sandalindona ombok batu rupanna pantara nangana padang dilu pak den dena bamba nawara daenanna datu muhane tondona batara buru tiumba padang ripalopo
pasakin atau tumamparata pangloloan na to titanang talo do may samba batulalikan do may tangan langi do may talo tugon na batara me patudulalan me pakete kalambanan taramputang pitodo lente kendin tang tiesukan butuh talimbong diong balaran nampak tang salah suka kumarara karantian tuyutang pindauraan latanay torro melayo unisung maklia-lia talangan si pamatua induk si pabanu karurungan anggaan kanadadian solabong sunakianakan taruk tuyang natetongkonan tulalimbong marinding palata si makulam butaruno rokko suling karala talong palimbong kada sang buku lompat tasik sang pati kanan bisara toko mua karampuan tamas solang nasang kakenderan taang gamairi titimang maumburang tang tiseno kikala paparaya matalo tang poka nakatongkonan takitimang maabulololong kirande maaw tang kinesoan
biasa keteknya di pesiluran dia enak banget. Sama koin dalam dia. Bisa umulan. Ya, tidak. Mental total ini. Ah, Lensa mas. nak ba eh? 7,200 ang gini. Jagat. Sony. Untuk tira ito nalay mo dilo na nung kumain ako na malilini na ana dito to Lensa na yun. Sony. Sony. 7,200. Los Malanchos. Nak bisa. Mula pembengko na mo kung kumatole. Kamu to manimuri. Sampai selesai kampanye ni. Wala ikaw mo masyang hindi tayo sila ko ano pa. Adaw ka rin nalusuwa mo ay loo mo ito. Ko pala luso mo nanda. Ano mo? Boleh. Tagagpunta tayo sa vlog. Masa iya. Minutes, yeah, they can go to every ceremony. Yeah. But they have to smile to serve the guests. That's why it's To make look them more nice. beautiful. Yes. And then the guys or the men behind, Itu mo. they are the group of the funeral dancer. It's called Tomak Badong. Yeah. They are going to form a cycle to sing a song while dancing. Woo, yeah. Okay, I think we can make a way, we can make a space to do that.
di turunan ini di Boto. Tanda ya Syamra ka. Iya, cukup tenang. Ini dia kalian bang. Terus aku kasih lagu, itu tuh. Sa kawi kam kalian ba? Ah, kamu bang. Ini kan, ini siapa lagi? Kaki bingangan dito lo eh. Kaki bingangan to lo eh. Hingga raga Salubadi.
Kamu di pelilipi, udah boleh. Ki tole me katabe rokote Allah na luba bamasangka. Dio ngosuleng karara na to di tampalonga to di kombong busu-busu. To di pogayang malabi na lipungan tundok di potarapang pasilo-silo na pentutuan lipu. Angka salombe parerung tinting pawanganan balusudi rapa digente rara borromuna dainan tua balok lipu tumbo kulau. Tu marasan siayo kalamba si barrung barana dote panito disembang dote landa siayoka. Maka lima na kukuha roko suleng karara tangkan nate balimbing kalua solalo ko tangkauranan to di peparande na tondok di potang dan na pangleon. Simbolo mani lokon loe rara. Na karara kapate garuga ampulembang di salisangka di darandang palelean. Sundun sang tangke batingta sang parayan Mariota. Laki tindo ko pole omi laki kaabi penduan nomo. Ki kuwa tabe tingayo boko kisiman kanan kairin ki. Anggana to na manda panariatan nun tigaruga ampulembang di salisangka di darandang palelean. Matarek tanun masesibalida. Angkan na tanda mali na to maraputal lang to ding kalua na to merapurara limbong rokko suling kararata. Den na seupa tapaupa paraya tapaparaya na papamuntutang tipik ibatang di kalita na bubaya katang tilas sikiton don to batang. Sundun kilangan si pamatua indu gediyong sang pilamparan bolu si pamanu karurungan diyong sang kapuran pangan. Kiko den na seupa tapaupa paraya tapaparaya tapuntong kalibutan lang nenek memang pulo wala tontong sang kutuban nenek sang kukimuran. Tontong si pupa buntuan ranu nenek si potani ti kasalle. Tontong siran dan manda nenek si potang ko matoto. Tang si tangga kauranan tang si dengan timpurasan. Den na upa tapaupa paraya tapaparaya. Nakede tuallo pada kede tua talangan bulan padalangan parayanta. Laun kallo tangan langi rekilau sepa lindo nan. Nah kikota be tapatanan rampak kaliangan talingan dua tiga kali dan suling sio kata kikam di santung pisang anak tak kikam di bulawan pagantinan bulawan ta si taruh natinan latanin palandang popu itu jona katongkonan talanti kulla ta rande lulang. Ya itu katongkonan kamarintinan na Bapak Pantan. Rombongan na si Bapak Pantan yang may Pantan Makale. Tu orang pemintan damali itu utun kaboro lako Bapak Marno. La langang ki mes sagala nguni sang makam bonasane si taruh lantang nomor 20 saya lakukan 50 misa. Si taruh na katongkonan kamarintinan na Bapak Pantan. Rombongan na Bapak Pantan yang may Pantan Makale. Tu orang pemintan damali itu utun kaboro lako Nek Marno. Batu Tabalo. Lalang angki masalah lang unis makam bonusane si taruh lantang nomor 20 misa saya lakukan 50 misa. Si taruh na katongkonan kamarintinan na Bapak na Desti. Rombongan na si Bapak na Desti batu keluarga ni Semu Rante ram pemintan damali itu utun kaboro lako Mama Marno. Lalang angki masalah lang unis makam bonusane si taruh lantang nomor 20 misa saya lakukan 50 misa. Si taruh na katongkonan kamarintinan na keluarga Bapak Ike. Rombongan na keluarga Bapak Ike Buntu Pangi Ram pemegang damali itu utun kaboro lako Nek Marno Batu Tabalo lalang agi nusalia lang ulis makam bonusane si taruh lantang nomor 20 saya lakukan 50 misa. Si taruh na katongkonan kamarintinan na Mama Naresa. Rombongan na si Mama Naresa Tembamba Ram pemegang damali itu utun kaboro lako Bapak Marno lalang agi nusalia lang ulis makam bonusane si taruh lantang nomor 20 saya lakukan 50 misa. Si taruh na katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum Bapak Ima. Rombongan na keluarga almarhum Bapak Ima Antolo. Rombongan dan tasikir ramakampan nagaling bulawan ni puputang si Padaran tutun matang tiang suruh. Lalang agi nusalia lang ulis makam bonusane si taruh lantang temak rapat. Si taruh na katongkonan kamarintinan na Mama Naresa. Rombongan na Mama Naresa Timbamba Ram pemegang damali itu utun kaboro lako Bapak Pungin Bangdang Mulo. Lalang angki nasadya lang unisip makam bonusane si taruh lantang nomor 50 sa lako 50 talo. Si taruh na katongkonan kamarintinan na rombongan na Nini Hikari. Katongkonan kamarintinan na Nini
rombongan na Nene Axel Kalembang rombongan na namali dudun kaboro na tuang Bapak Marno sitaro na katangkunan ng kamardiyan na Bapak Selim Kalembang rombongan na namali dudun kaboro na tuang Mama Marno sitaro na katangkunan ng kamardiyan na Mama Semo bato Nene Nike Timbamba rombongan na namali dudun kaboro na tuang Mama Marno sitaro na katangkunan ng kamardiyan na keluarga almarhum Bapak Ima rombongan na keluarga almarhum Bapak Ima Anton rampangan dan damali itutun kaboro lako Mak Marno sitaro na katangkunan kamardian na Mak Niko rombongan na Mak Niko jumay palo rampangan dan damali itutun kaboro lako Bapak Marno sitaro na katangkunan kamardian na Bapak Ingrid rombongan na Bapak Ingrid Pasang rampangan dan damali itutun kaboro lako Mak Marno sitaro na katangkunan kamardian na Marimus rombongan ng Marimus Pardi Sampelini Batu BPJS Bumen Mamuji Turang Bumen Namali Itutun Kaboro Lako Bapak Marno sitaro na katangkunan kamardian na Papa Tisya rombongan na Papa Tisya Jomay Palopo rombongan ng Namali Itutun Kaboro Lako Bapak Marno minto na daw ang pataro ikatamanan 220 sitaro 20 misa sitaro ng katangkunan kamardian na keluarga almarhum Antonius Ulintin rombongan na keluarga almarhum Antonius Ulintin patupapan Kantara rombongan na namali itutun kaboro na kapaanopa lamintang kilantangan na paanopa sitaro ng katangkunan kamardian na keluarga na Elimbo katangkunan kamardian na keluarga na Elimbo batu bapaan Wainona Doria Limbo Ramtelin rombongan na namali itutun kaboro na Kamuktar batu Bapak Sira lamintang kilantang nomor 12 lantang nomor 6 sitaro na katangkunan kamardian na Pinsa rombongan na sa Pinsa Timbamba rampang dan kasikir ramakang kanutunan Bulawan na bukutang na sepeda na tutun mga tangkian sur lain deki kanutunan na sitaro lantang tumak rapo sitaro na katangkunan kamardian na Bapak Sandi rombongan na si Bapak Sandi Kalimbang rampang dan kasikir ramakang kanutunan Bulawan na bukutang na sepeda na tutun mga tangkian sur lain deki kanutunan na sitaro lantang tumak rapo sitaro na katangkunan kamardian na Hinetali rombongan na Hinetali Ramcelin rampang dan namali itutun kaboro lapor Pak Madia lamintang kilantangan na Bapak Madia sitaro na katangkunan kamardian na keluarga Maemma rombongan na keluarga Maemma awak Tiromanda to rampang dan namali itutun kaboro lapor Pak Acok lamintang kilantang nomor 7 sitaro lantang nomor kasera sitaro na rombongan na keluarga Pak Lia rombongan na keluarga Pak Lia Batu Papa rampang dan namali itutun kaboro lapor Pak Acok lamintang kilantang nomor 7 sitaro lantang nomor kasera sitaro na katangkunan kamardian na Neoki katangkunan kamardian na Neoki Batu Bapak Nante Pasang rampang dan namali itutun kaboro lapor Balo lantang nomor 20 sitaro 20 misa sitaro na katangkunan kamardian na Nealdo rombongan na Nealdo Suwayan rombongan na namali itutun kaboro lapor Muktar lamintang kilantang nomor 12 lantang nomor kasera lagi kolasisimo sa mararata pa kintinang Bulawanta nalabi rin ng Tukuruki nakitinaratan ka panaling ko nalilaki kapag ko din sa mararata pa kintinang Bulawanta kang madaragatan nito sa masulin pa pinakinta ng masisibalin at ibayin sama sulini pagkamalin ka kakaringan ng marabatan ng kaya at pangalaw hindi nagkaprotokol lalu katabi yung masulin kararata ka sa damanta antara ng makin lantang taula di mengeluang kerugang pulen dan isang dan ijaran dan paralian bay milong yung bugayulang ni isulen karata tatuming kaboro ala katabinan mga kasabihan ito na arapo din nasyaw pa tapupa paraya paraya nasumpo lang ulan na katong kananta naupo lang ang pendulang ng pamarinanta ang natang penulagan tapos sa isya salamat lakuha kita rinto kalamasa Rarabu ko orang pematang Jansuro yaitu ada sejuran Jonathan Malalanta lasitiar Pamarma na Pangkarito
Dito ulit pa, rarabuko. Kurang pemadam jam suruh las irong pengarno na bongkarit to. Iya di Palampur pada lubak pa di Pakalua jom de tarang pa di Pamaluan ang jumuan. Dito kunci todak deh. Sekitaran lokto dia lo may turunan. Saya ko seta di lokasi. Iya untuk Pugong Jojo, Rono, tercecer sekitaran mulai dari Jenbasan sampai ke lokasi ke pelataran. Ya tadi nampak dah Pakalua Batu Bateng tak ada belok di Japur Tegol.